E a fua mai maunga le manui o senu. E a fua e ona tātou si i le fi inga man whaafutai nei fo i asa fau. Ai o si mai al whaafonga. I se tautua whaopopole nei alau Samoa Entertainment TV mai e pia ma nā tamua. O le tala tuli loi le tali ato le fionga le palemia o Samoa fia mena o mimta afa. E le tusi mai le whalapa ptonga o tusitala o Pasifika. Whaasanga ia inga ale komiti o le Chocom. E lima ta inail au whaasalau. Ila na tusi o ta uai. Le ngā lulu e wāwara la tai o malo Samoa ma le official fellow tusi e malo le ta pulenga. I fuafuanga o lo whaatontonu lava I lalo o le Commonwealth Secretariat's Chocom Blue Book. Po o le ta iala le ai tu inatu I se tunuu. Ua filifili e tali malo I le Chocom. O le tali tustusia lava lea le fionga le palemia o ta uai e le aini ai inga o whaia whaasanga. Mo le au whaasalau o Samoa po ni tustala wha le vau malo I le taimi o le fono. Utulanga maasani ai lava sa whaia fo I isi Chocoms. E so solo lava le au whaasalau I le ala o mea e peo le listala mai. Ai ono tulanga maasani ai pui puingo le saonga le mu. I tu ai ngau fono te tele whapene e ai lava vaenga le fono. E te tauna whaatontonu whapena foi. I vaenga I titi ai awanoa o le amata I tu lava. Ai o loo whaia e Samoa ma le official fellow tusi e malo le tau pulenga. A wala e whaamautino ai. E a wala tu stala I whaamtalanga e au fiai. Ma le ngā lulu e whaatasi o a wala maasani ai lava. O a wala maasani ai lava na e whaia le sisi o manga. O mea tau whaasala launga I le lalolangi e peo na I tusia. Ina ia maua pea tau mawha I nai mai le sami na ilo le whaamoemoe I me ai aisa. Mai e tunu umamau. Ai o le whaatupuina fo I o tupe maua. Mai le tamau a ingol ngā tai whale le sile nā aunga. O ngā ruenga whaatino o ngā ruenga whaatuanga mwhai ngā whaiva. Mō a inga I le tai. E le whamtalanga whalawa I tele ma le mta ngā ruenga o nā ngā ruenga e au fia I le tresa palai e tule o whai sua pepe e whaafai lele I o ngā sami whaasao. Ma le mata I tuino o ia o lo maua I le moto manono. E whānu o lo whai ai le atina o ngā tai whale. A pai le puia I whale uma sālua tai. Na tu whātu I ai o la tō ngā tai whale le tusa. O le tolu se lau le lima se lau tamai whai sua I le no. Ia lafu le mui tau mawhalo la tō walo alo. Ai o amu mā au o ngā tai whale. O isi vaenga o le o whai ngā ruenga. Na ngā lulua e whaatulanga pusa whaapitoa whaafai lele ai whai sua. Ai o le isi vaenga e mā ulu na ngafa ma le whai taunga o I tu ainga o I a mafunga. Po o isi whi ngota I nā o ngā sami e au fiai amu malimu. O nā wha maumaunga e whasosoani, I wha maumaunga o whasuia inga o le ola ai o me ola I nā ngā tai whale, mai lea taimi I lea taimi. O le sungal CEO o Office Siri Langolango Dr. Seo Tawati, na tau la mua I le vainga o lea pulakalame le motu o manono. I tu tau lea tina ino tau mafa mai le sami, fua o le lau ele au fia ai mamanu pālangi. O se va ai mamau le ale matanga ruenga mo ni atina e manui ai whai ngā whaivam whaatoanga, I to tonu o le motu. E ui ina to e maual tamaita I talavou ia ki Rita ta alili sufi tutausanga. O le fio angole au va alena sa ili ale mtanga ruenga o leo I lunga o lana I tu lau I le asolua. Aso valu o ke topa. Na alu ese malona ainga I le asonga fua aso fitu o topa. O le vai aso nei lava, peitai. O le aso iwa. Na whaailoa whaalawa I tele mai ai alona tau ainga uto e fo ia tu le whale. Ai malamane nei le tai au. Le u whaalau loi na mai e leo. Le sa ili ai o le tamatalavou o tua ia. Le li o wilo le alofi whaisau vale o whalatiu. Masale I mua. Mali ipotia mai le sunga sa lome le aswasu. Ua tarosanga ina mai nei le ofisa o leo whale pui pui malo la toi fota ina. Le fesosoani atu ale mamalo le atunuu. Mo le tau sa ili ai le o le ali o wilo le alofi whaisau vale. Po o wilo le alofi, luas futasi tau sanga le matua mai le afio anga o whale atiu masale moa. O le nei ali olo o masalomia I se tasi o mata upu le na tula I mai, I le amatanga o le vai aso nei. I le tau sa ili ai o se tamaita I se fulu fitu tau sanga le matua mai le au va. O le tau sanga le matanga luenga o leo. I so o se tasi lava I nā te sila fie se wha amtalanga, I le nofoanga o lo nofua I le nei ali I e wha afeso o ta iatu le matanga luenga o leo. Po se office ala talatani. Anisi o tala tuli loa e au fia ile wa o leo ngā tai whale o New Zealand, le HMNS Manawanui. Nā whatia matatia I nei le li tai sanga I matawhi toala. Mai so enga wha au le au maulu o na nafi,
Na iloa ai, e tolu vaenga ese le vaa lo mama mai ele swa u ifafo. Ile fa mtalanga lo ia fa alawo itele lo na lua. Maile mtanga luenga ngā luenga tele mal Marine Pollution Advisory Committee. Wana nafile susfulu o ke topalu o lua faa o iloa ai. O le swa u le sa fa awau o na mama mai ifafo o lo o fa aititia. E manatu le au sensu e fa apitoa. O ni toe ngā swa u ia mai le vaenga o le afi o le vaa. Lea na mu ma ta ape ai ina ua maa ngoto le vaa ilano. O le lala o le swau uilunga o le sami lea na mo le mawina e evaporates pe liu ea i le malosi o le savili i lea o ngā sami. Peitai, e o ane lava i le taia o na nafi o lo wha mawina e le ai lava se swau umoli mawina i lunga o le matawhanga po le alo a fio anga i le atu sa fata ai maise o tawhito ala. Mai o le mana onga i le taimi nei o le tau fio se swau umama mai mo le pui o ngā taifale. O na nafile na whai aile por kalame i tawhitoala e tau la muaile mtanga ruengo le siusi o manga e wha amautino ai o lo lava le si la fia o le fio anga maleitu malo i le me o lo tupu. O le avesea o le taula o le vaa ma pusa o loa e tolu lena ta whea mai le vaa le marawanui. Leisi vaenga na tala noa ina i le fono na nafi ina e wha atino ngā luenga e au noa ma le so na a fia ai o le a au. Ma whafta iai le sui o le vaenga New Zealand sui taitai o le Navy Commodore Andrew Brown i tangata o Samoa ma le tali vabe atu e fsoswani le au waa o le manawanui ai o le tausinga se ia o ina o ese atu. Ma whafta iai fo ia le taitai fono le AMPAC o le afio anga o tawhitoala ma le lautele o le tunu ule ngā lue whatasi. O le isi tala tuli loa o le astona i nei o atai au lea. O le ato fsila wha iei Samoa poto i au kilani. Ma le sunga le li whaipule i a te ana utu iono. Mo le wha manino ino le li poti le soa komiti o le Parlemene o New Zealand. O na nafila susfula o ke topa lena mai ai le ngā luenga. A le soa komiti le Select Committee. Ma ua tuina atua i nei le lato li poti le Parlemene. O le au te lenga o le nei li poti wa autas iei sui o soa komiti. Ina ia toe whaafo ili seni New Zealand tangata Samoa sa avesea. Ili tula fono Citizenship Western Samoa Act 1982 Bill. O moli a ilia nganga whaaftai, i maaftanga whaapea tangata taito tasi sa whaiula atu sao. Ili tamu whainga o nei sa ili ngā malo mo Samoa. O pepa whaamtalanga mai le vaenga o tu whaatsia nei wha moe. Ili ngata o tangata Samoa ai whaapea fo i isi e leo ni Samoa. O lo langolango ina le pili tau whaofi e le whaipule o tēnā nutu iono. E ui ina o le mamafo le ngā luenga o lo whengai ma Samoa i New Zealand. Ai le ititi le sao i la tau i Samoa maisi atu nuu. E awala i whina ngā lo whaali po o la tau submission le sa atu ina atu i le soa komiti. E o atu le lua sul whaafi e lima se lau walu sul tasi. Le au whai o mafutanga ma tangata taito tasi sa atu ina atu whina ngā lo tusia i le soa komiti. O le li poti al soa komiti. O se whautuanga i le Parlemene, ai le o se whai unga o le pili tau whaufi o le whaipuli a tēnā o tuiono. O vaenga nei o lo o tutoe o le mata upu, o lo na whaitaunga lo na lua, o le atalia i nei le asol tōlau launga lo na lua o le pili tono o le Parlemene, a whai ai pāsia, o na se atua i loa lea o le pili tau whaufi i le Committee of the Whole House, ai a whai ai le pāsia le Parlemene o lo na winga, o le muta anga lea o le mata upu. Ai ile komiti o le mauta atoa a pasia tola ulonga lona lua o na atofa lea o se aso. E whai ei sa unoanga mawhilaflafo inga o whina ngā loa sui al Parlemene o winga le teuteu ngole pili sa tu ina atu le soa komiti. E ei le awa noa le teimi lea mo nisi teuteu ngai whaia i le pili tau whaofi ai le itu ina atu mo le tola ulonga lona tolu. Ai lona tola ulonga lona tolu a maea le whaatala noa ina le Parlemene o le pili mo nisi teuteu ngai komiti o le mauta atoa, o na atofa leo se aso e whai ei le tōla ulonga lona tolu. A whai e pāsia, le tōla ulonga lona tolu le nā o na tā lia loa leo se taimi. E tu ina atua e le pule whaamalumalu po le Royal Ascent ina ia, a vea ai matu la fono. Ai a whai, ai le pāsia le Parlemene o lona winga, o le muta anga leo le mta au pupeitai, e ei le mai tau e se a ei se pili e te ena, e le tōla ulonga lona tolu. O le mai ai o na tuu i ai o le pule whaamalumalu o na avea loa lea ma tula fono New Zealand. Ia maanga wa ai loa i la tau lo o ta ua le tula fono toi teu e talo sanga mo le citizen i New Zealand. O
le pasi o le tō laulonga mua whaapele anga ia tu le tō laulonga lona lua, ma le tolu e wha moe i le palo tā whaipule i to tono le palmene, ma mori mai ai ia le whaaftai al komiti Samoa, wha malo ia i la tau sa tusi, ma fiso ta i vaenga wha upwhaita i tasi i New Zealand wha pēa i sui whaipule le palmene e ta talo iai e lango le pili. O nanga level ne, whai pēa lau Samoa, Entertainment TV, mai Samoa. Whaftai fo i le Wendy's design, mo le whala e tantununga a malanga i Samoa, a sia nei funga lei, i le Parahim, le oro o le Wendy's design, mo se la e.